Je viens d'avoir une réunion très constructive avec le général-major Evariste. Nagiranye inama nziza kandi yubaka na General-Major Evariste Kakule Somo, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, hamwe n'itsinda rye. Iyi nama yampaye amahirwe yo kurushaho gusobanukirwa impungenge zabo mu bijyanye n'umutekano mu bihe bikiri ibikomeye cyane. Nkuko mubizi, Beni n'uturere tuyikikije bikomeje guhura n'iterabwoba rikomeye rituruka ku bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane umutwe wa ADF ukomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage. Nongeye gushimangira kuri guverineri wa MONUSCO yiyemeje gukomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo, ishyize imbere ikintu cy'ingenzi: kurinda abasivile hakurikijwe imyanzuro yo 2088 ndetse no 2773 yombi yemejwe n'iyi nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye mu mwaka wa 2025. Mu duce twibasirwa cyane rero n'iyi mitwe yitwaje intwaro, kurinda abasivile bisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye: ubuyobozi bwa Kongo, inzego z'umutekano z'igihugu, MONUSCO n'abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi ndetse n'abaturage ubwabo. Twaganiriye kandi ku byifuzo byavuye mu bikorwa byo gushaka amahoro, kugarura ituze ku rwego rw'ibanze, harimo n'ingamba zigamije guhangana no mu buryo bwagutse n'ikibazo cya ADF. Uretse uruhare rwa gisirikare, iki gisubizo kigomba no kubamo gukumira ibibazo, kurinda abaturage, ibiganiro ku rwego rw'ibanze, gufasha abahohotewe, kurwanya kudahana no gukomeza gushimangira ububasha bwa leta. Ndashimira cyane ukwihangana kw'abaturage ba Granol, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, nubwo bahura n'urugomo, kwimurwa n'ihungabana, bakomeje kugaragaza ubutwari budasanzwe. MONUSCO rero izakomeza guhagarara ku ruhande rw'ubuyobozi n'abaturage mu gutanga umusanzu mu kugarura amahoro, umutekano n'ituze muri aka gace ka Kivu. Murakoze cyane. Uyu rero ni Jameson, ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko yagiriraga uruzinduko rw'akazi mu rwego rwo gushimangira ubufatanye mu kurinda abasivile mu ntara ya Beni. Iyi ntumwa idasanzwe rero y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba n'umuyobozi wa MONUSCO Bwana Jameson, umunyamerika, yatangiriye kuri uyu wa mbere i Beni uruzinduko rwe rwa mbere rw'akazi mu burasirazuba bw'igihugu kuva hatangira inshingano ze. Uwo munsi rero wa mbere wari ugamije ngo gusuzuma uko umutekano uhagaze muri Granol, kureba ingamba cyangwa se kureba ingamba zafashwe n'uburyo zishyirwa mu bikorwa, ubwo ni ingamba zo kurinda abasivile no gushimangira ibiganiro n'abayobozi b'inzego z'intara. Akimara kugera i Beni rero, Bwana Son n'itsinda yarayoboye bahawe amakuru ku bijyanye n'umutekano mbere gato yuko berekeza ku cyicaro gikuru cy'ingabo za MONUSCO, aho bakiriwe mu buryo bw'icyubahiro. Umuyobozi wa MONUSCO rero yanakomeje ahabwa ibisobanuro birambuye ku mpinduka z'umutekano muri Granol, cyane cyane ku bibazo bikomeje kubangamira abaturage mu bikorwa biri gukorwa rero mu kurinda ndetse no kugarura ituze muri ako gace. N'ibiganiro byanagarutse cyane ku miterere y'umutekano muri aka gace nka Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, kamaze imyaka myinshi kibasirwa n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo na za Ituri, umutwe nka ADF. Nubwo hari aho urugomo ngo rwagabanutse mu minsi ishize, aka karere ariko byagaragajwe ko kagifite ibyago byinshi bitewe nuko imitwe yitwaje intwaro ikomeza kwimuka ndetse no kuba hari ahantu henshi hataratekana neza maginga ya. Mu masaha ya nyuma rero y'uru ruzinduko, Bwana Jameson yitabiriye inama yahuje abayobozi ba MONUSCO n'abagize itsinda ry'umuryango w'abibumbye bakorera muri Kongo, baganira ku miterere y'umutekano i Beni no muri Granol ndetse no bikorwa bihuriweho byo gufasha abaturage bahuye n'ingaruka z'umutekano muke. Ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano, ibikenewe mu butabazi bwihutirwa n'ingamba zifatwa n'uyu muryango n'abafatanyabikorwa bawo. Nyuma yaho rwose, Bwana Jameson yanasuye ibiro bya guverinoma cyangwa se bya guverinoma, ariko kandi ku ruhande rwa Kinshasa nyine
aho yahuye na guverineri wa gisirikare wa Nokivu yitwa General Major Somo Kakule Evariste. Ibyo baganire rero nibyo twari tugarutseho mu buryo bw'ubusemuzi, ngira ngo mwabyumvise neza. Uruzinduko rwa James Wan hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atangira inshingano ze, ndagira ngo babwize ukuri ko ruje rukurikira ibiganiro aherutse kugirana na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ejo bundi tariki 14 Mata, aho rero Kinshasa Tshisekedi yakiriye uyu James Wan baganira ku guhosha imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rwo gushimangira imbaraga z'ubufatanye mpuzamahanga ngo bugamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yakira Swan mu biro bye, rero bari baganiriye ku buryo ubutumwa bwa MONUSCO bwakomeza kugira uruhare muri iryo hagarikwa ry'imirwano. Ni inama yibanze ku ngingo z'ingenzi mbere na mbere zigamije gushaka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke bikomeje kuzahaza intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse na Ituri, aho hakomeje imirwano hagati y'imitwe twaje intwaro ndetse n'umutwe wa ubwo birumvikana n'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo n'abafatanyabikorwa bazo. Ibyagarutsweho kandi muri ibiganiro nk'uko byatangajwe nuko impande zombi zanaganire ku bikorwa by'ingenzi MONUSCO ikomeje gushyira imbere, birimo kurinda abasivile ngo bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, gushyigikira gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro, gufasha ivugururwa ry'inzego z'umutekano mu gihugu, guteza imbere ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kugabanya imirwano, gushimangira inzira z'ibiganiro bya politike nk'igisubizo kirambye. Uyu James Wan kandi yasoje ashimira cyane uruhare rwa Perezida Tshisekedi mu gushyigikira inzira z'ibiganiro n'ibyemezo bya Dipolomasi bigamije guhosha amakimbirane amaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo. Hanagaragaza ko ari ngombwa ko intambwe zamaze guterwa mu rwego rwa Dipolomasi zihindurwamo ibikorwa bifatika bigirira akamaro abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni munyemerere rero nangire mbasuhuza mbahani ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Iyi ni Ibakwe Media TV, nge ndi Fagi Kayinamura, mbibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Twihute cyane ku kibuga cy'imirwano turebera hamwe uko situation imeze. Munyemerere nze guhera muri axe za Masisi. Ahangaha haraturuka amakuru akomeye cyane ndetse aremereye. Biravugwa ko abantu benshi bari kwimurwa muri axe za Katoyi. Ahangaha rwose ngo ingo z'abaturage zisigayemo busa. Ndaje mbabwira ibyari byo imasisi, kandi haravugwa uko ibintu byifashe cyangwa se situation securitaire hano muri Masisi muri axe za Matimingi mu gace ka Ufamandu naho, ariko kandi Ufamandu ya kabiri murabizi ko ku munsi wo ku cyumweru nubwo tutabigarutse ku mpamvu z'uburwayi, ariko ahangaha muri ibi bice habaye imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo na M23. Ndaje mbabwira uko byifashe rero magingaya muri Masisi, kandi inzu zigera ku 10 zatwitswe n'abitwaje intwaro. Aka kanya amarira n'amariba ku batuye muri groupement ya Bashari Mukoto, cyane cyane mu mudugudu wa Ndurumo uri hafi ya Lukweti muri Bashari Mukoto, ni muri teritwari ya Masisi. Ndaje rero mbabwire ibyabereyeyo muri amakuru, turaje tubive imuzini muzingo. Washington, abanyamurenge bakoze urugendo rw'amahoro bamagana ubwicanyi bubakorerwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndaje mbabwireho Masadi Bolosi wa Amerika yaganira na Tshisekedi, ese baganiriye ibiki? Ndayishimiye muri ibiganiro yarahari, ese nibagambaniye u Rwanda? Turaje tubikomozeho. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize gutya, birabwo ko societe nyinshi z'abanyamerika ngo zishaka ibirombe bya Rubaya bigenzurwa na M23. Ese ubundi birasaba iki ngo ibirombe bya Rubaya mu by'ukuri bigenzurwe n'iki gihugu cyangwa se n'abashoramari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turaje tubivimuzi. Hanyuma rero ndabwira ko Leta ya Kongo yanatangiye gukusanya ibitekerezo ku kuvugurura itegeko nshinga. Abarirwanya nabo bakomeje kuba benshi, ako kandi n'abarishyigikiye babambari ba Tshisekedi ni benshi. Muri amakuru turabagarukaho gatanu ku kandi. Leta ya Kongo igiye guca ikoreshwa ry'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Bigenze bite? Turashe tubikomozeho. Hanyuma ariko kandi ndabwira n'ibyo Ndayishimiye yaganira na Perezida Traoré wa Burkina Faso wamwakiriye ku munsi w'ejo. Ngira ngo murabizi ko amakuru yatambutse, twababwiye ku ruzinduko rwa Ndayishimiye muri Burkina Faso. Ese baganira ibiki? Ibyo byose turabiva
imuzi n'umuzingo gatanu ku kandi. Nyemerera unkandira hasi handitse subscribe cyangwa sabone, ubundi mu by'ukuri wiyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe. Nkandira kuri like tubone ko ubikunda, unatanga igitekerezo, shyira udutima muri comment n'izina rwose nge ngusuhuza gatanu ku kandi, utubwira uti nge ndaha merereye aha nitwa gutya, hanyuma ariko mu by'ukuri nkwizeze ko nzajya ngusuhuza amakuru yacu azajya aba agezweho. Unasharinge naho ngaho hasi kuri share iruhande rw'iburyo ku gaheto, usangiza abandi rwose wabwira uti nimwumva aya makuru agezweho ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yes, ibirumvikana cyane rero ko tugomba guhita twanzika duhera aho umutekano utifashe neza. Turibanda cyane muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka duhere mu bice bitandukanye, imidugudu igera kuri 7 biravugwa ko yimuwemo abaturage cyangwa se abaturage bari kuyisohokamo, barahungisha amagara yabo, barahunga ikibazo cy'umutekano, barareba aho ibintu ari byiza. Ariko kandi ahangaha muri Masisi bitewe n'ukuntu ibintu byifashe, kuva mu gace kamwe ujya mu kandi ngo urahunga ikibazo cy'umutekano, abenshi barabihurizaho bavuga ko ari nko guhungira ubwayi mu kigunda. Abantu benshi bari kwimurirwa nibura imidugudu 7 yo mu gace ka Katoye yataye cyangwa se nta baturage bayisigayemo ngo kubera umutekano muke. Imirwano ikomeje guhuza abarwanyi ba M23 na leta ya Kinshasa n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'abitwa Wazalendo. Biravuga ko iracyatera kwimuka kw'abaturage benshi muri teritwari ya Masisi muri no Kivu. Kinshasa irashaka gukora ibishoboka byose kisubiza uduce twose twatakajwe n'igisirikare, ariko kandi ngo twigarura na M23 tugomba kugaruka mu biganza by'igisirikare cya Kongo. Niyo mpamvu rero batarya batamira badahwema, bahora bagaba ibitero ku bice bituwe n'abaturage, bakeka ko ngo bari kugaba kuri M23. Ariko ibi bitero bigabwa cyangwa se ibi bombe biraswa ku baturage aveuglement, Kinshasa igomba kuzabyakiriza yombi kubera ko bizayigaruka umunsi umwe. Biravuga ko rero nkuko ikinyamakuru actualité.cd kibivuga ngo nibura imidugudu 7 yataye abaturage bayo kuva tariki 27 Werurwe 2026 cyane cyane mu duce twa Ufamandu ya kabiri ndetse na Nyamaboko ya mbere. Iyo midugudu murabizi yuko twagiye tuyigarukaho, nk'umudugudu wa Bitoyi, umudugudu wa Bukumbi, umudugudu witwa Mutindi, ahitwa Kirambo, ahitwa ngo ni Bunyabaiti, ahitwa Kashindi ndetse na Bulinda. Ubu ni hafi ya yose muri rusange nta abaturage bayirimo, ni ikibazo cy'umutekano nta yindi mpamvu. Iyi midugudu reka nyisubiremo, muri groupement ya Nyamaboko ya mbere na Ufamandu ya kabiri, umudugudu wa Butoyi, umudugudu wa Bukumbi, Mutindi, Kirambo, Bunyabaiti, Kashindi ndetse na Bulinda, ubu hafi ya yose yatakaje abaturage, nta baturage bayirimo bitewe n'iyo mirwano. Ibihumbi by'abasivile bahungiye mu gace ka Warikare muri teritwari ya Warikare. Ibaze guhungira ikibazo cy'umutekano muri Warikare no kubura kugira. Hanyuma cyane cyane mu duce twa Walowa Uloba ndetse na Walowa Rwanda duhana imbibi na teritwari ya Masisi, abaturage baho bararira yo kwarika, amarira n'amariba, baricira isazi mu maso, ubuzima bwabo burakomeye cyane. Muri ayo cyangwa se muri zo axe cyangwa se muri utwo duce abaturage bahungiyemo, abimuwe ngo bacumbikiye mu nyubako z'igihe gito, birumvikana nk'amashuri n'insengero. Ariko se niba bacumbikiye mu mashuri, abanyeshuri ntibiga, mu nsengero se abasenga ntibasenga, ariko ngo ubuzima bubayeho burahangayikishije cyane nk'uko amakuru bigaragaza. Hari n'abandi ngo bahungiye mu mashyamba batabona ubufasha ubwo ari bwo bwose mu buzima bwa buri munsi. Imiryango itegamiye kuri leta iravuga ko hari ibibazo bikomeje kwibandwaho cyane nk'ikibazo cy'ibiribwa bidahagije, serivisi z'ubuvuzi ziboneka gake muri ibi bice, ndetse n'ibibanza byo guturamo bidahagije. Abana, abagore, abasaza ndetse n'abarwayi nibo bibasiwe cyane kurusha abandi hagati ya tariki 9 ndetse na 10 Mata, ngo hongeye kugaragara indi myimukire y'abaturage nyuma y'imirwano yabereye ahitwa Tushunguti. Abaturage baturutse mu duce twa Ufamandu ya mbere muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri groupement ya Ziraro muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo, nabo bahungiye i Walowa Rwanda, bituma ubwinshi bw'abaturage bahunze imirwano burushaho kwiyongera. Ubakakanya rero ubuzima bwabo buri mu kaga, ngo kubera ibi bibazo rero societe civile irasaba byihutirwa ubuyobozi ndetse n'imiryango itanga ubufasha
bw'ubutabazi gutabara aba baturage bimuwe ndetse no kongera ingamba zo kurinda abasivile muri ako gace gakomeje kwibasirwa n'intambara muri iyi teritwari ya Masisi. Turacyari Masisi, turakomoza ku makuru yose ari guturukayo keretse niba hari ibyabaye tutaramenya. Ariko ahitwa tubabarire ku munsi wo ku cyumweru byari tariki 19 ntago twabibashije kubera impamvu z'uburwayi, ariko muri axe za Mitimingi habaye imirwano ikomeye hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. Ni imirwano rwose ngo impande zombi zatakarijemo mu buryo bukomeye. Aka kanya rero hari agahenge k'igihe gito cyangwa se hatizuye ko karamba nyuma y'imirwano yabereye muri axe ya Matimingi ni muri mu gace muri Rubaya ufamandu ya kabiri ku cyumweru tariki 19 Mata. Ni imirwano ikaze yahuje M23 ndetse na FARDC fatanyije na Wazalendo ahari muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru aturukaho rero iyi mirwano yabereye abivuga ngo imirwano yarushijeho gukara mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere ku cyumweru bari barwanye kwa mbere babyutse barwana byari tariki 20 Mata cyane cyane mu mudugudu wa Mitimingi muri Ofamandu ya kabiri. Ijwi ry'amasasu y'intwaro ziremere n'izoroheje ryumvikanye cyane mu gihe cy'amasaha menshi muri izi axe. Ni imirwano yongeye kubura nyuma y'agahenge kari kamaze iminsi irenga 4 muri aka gace kari gasanzwe karangwamo umutekano muke. Nkuko societe civile yaho ibivuga, abarwanyi ba Wazalendo bagabye igitero cyo kwihimura mu masaha ya saa 10 z'igitondo bagamije mu by'ukuri kwiyegurira ibirindiro bya M23. Icyo gitero rero ngo cyabaye mu gihe inyeshyamba za M23 zari zirimo kwegera umudugudu wa Mitimingi. Amakuru akomeza avuga ko icyo gitero kandi cyari igisubizo ku kindi cyari icyagabwe ku cyumweru n'inyeshyamba kibasiye cyane ibirindiro bya Wazalendo mu mudugudu wa Kashuka nawo uri mu gace ka Ufamandu ya kabiri. Nyuma y'umunsi wose rero imirwano yahanganije impande zombi, imirwano yari ikaze rwose ikomeye ihambaye. Ku masaha y'umugoroba yo ku munsi wo kwa mbere habonetse agahenge k'igihe gito. Icyakora umutekano uracyari muke kandi abaturage babayeho bafite ubwoba cyane ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwari wo wose. Ubwo rero societe civile yaho iraburira ko ibibazo by'ubutabazi birushaho gukomera muri ako gace ko muri teritwari ya Masisi. Birumvikana gasanzwe karangwa no kwimurwa kw'abaturage benshi n'ubuzima bugoye bubi cyane babayemo muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Tukiri Masisi haravugwa inzu zigera ku 10 zatwitswe n'abantu bitwaje intwaro muri axe za Ndulumo. Byongereye undi mwuka y'uhohoterwa wongeye kugaragara cyane kuva ku cyumweru tariki 19 ahangaha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Masisi. Abantu bitwaje intwaro bivuga ko ngo ari abarwanyi ba M23 nibitangazwe n'ikinyamakuru Actualité.cd cyandikira ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Kirashinja uyu mutwe wa M23 gukora iki gikorwa cyo gutwikira abaturage. Abaturage rero ngo M23 bivuga ko ngara abarwanyi ba M23 binjiye mu mudugudu wa Ndulumo uri hafi gato ya Lukweti muri Bashari Mukoto. Nuko rero amakuru aturuka kuri kinyamakuru akavuga ko mu by'ukuri abo bagabye igitero ngo bagabye igitero batwitse inzu zigera ku 10 bitera ubwoba bukomeye abaturage bo mu ratu duce. Ngo kubera ubwoba abaturage benshi bahise bava mu ngo zabo bihutira guhunga bahungira mu bindi bice ngo barokore ubwo buzima bwabo barokoke ayo mahano. Ibyo rero ngo byongeye gukaza umutekano muke byatumye abaturage benshi bimuka, bamwe bahungira mu duce twegereye aho ngaho Ndulumo nka Lukweti ndetse n'ahitwa Kinyana, mu gihe abandi bahungiye mashyamba ari hafi aho ngo babayeho mu buzima bugoye cyane. Ibi ni bitangazwa n'abakorande kwa guverinoma Kinshasa. M23 ntigeze isohora itangazo ryiregura kuri ibi birego bisa naho bigayitse, bigaragara ko abaturage ngo baba bari mu kaga gakomeye. Hanyuma ikindi twagarukaho muri aya amakuru, ntabwo ndakira neza amakuru yo guturuka muri teritwari ya Fizi, ariko ingabo z'u Burundi ndetse na P5 y'akanyibanyamwasa baravugwaho ibikorwa bibi cyane ku ndondo ya Bijombo byakozwe mu masaha y'igicuku cyo kuri wa mbere ushyira ku wa kabiri tariki 21 Mata. Tukomeje kugenda rero tuvugisha imboni yacu iriyo, nubwo bitoroshye ariko turaza kubibabwiraho mu makuru yacu ari imbere. Hanyuma ikindi twavugaho ubwo ni nyuma yuko ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo byo nakamara amazi twabigarutse mu makuru yacu yatambutse. Ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo byakuruye kwitana abamwana hagati ya M23 ndetse na coalition mu bice bya Minembwe yakoreshejwe drone.
nyuma y'amasaha make bavuye mu biganiro murabizi hashimwe intambwe yatewe mu isinywa ry'amasezerano. Kanyuka ni Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 kuri X ku munsi w'ejo yatangaje ko rwose ibitero bikomeje kugabwa ku bwinshi bya drone bigabwa n'igisirikare cya Kongo, ari naho yaboneragaho gutangaza ibyabira hanga mitimingi twagarukagaho makuru ya muri aya makuru dutangira muri teritwari ya Masisi, aho rero bivuga ko CH-4 zongeye kuri koroza ni drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma umuvugizi wa FARDC Lieutenant Colonel Manywa yavuze ko ku tariki 18 Mata indege zitagera abapilote z'ihoro ry'ingabo za M23 bagatangaza na RDF igisirikare cy'u Rwanda ngo zarashe ku birindiro by'ingabo za FARDC biherereye imikenke na gakenke ndetse zinatera ibisasu mu duce dutuwe cyane n'abasivile ahitwa Poezero. Ni birego rero bidafitiwe gihamya abo kurandi rwa guverinoma Kinshasa bakomeje kugenda bashinja umutwe wa M23. Birumvikana murabizi ko indirimbo yabo ari no gushyiramo igisirikare cy'u Rwanda RDF. Hanyuma akakanya Washington abanyamulenge bakoze igisa n'imyigaragambyo ikomeye cyane yamagana ubugizi bwa nabi bikorerwa bene wabo. Impunzi z'abanyamulenge zituye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zazindukiye ku munsi w'ejo mu rugendo rw'amahoro rwabereye i Washington DC rugamije kwamagana ubwicanyi ndengakamere zivuga ko buri gukorerwa bene wabo ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi muri Burasirazuba bwa Kongo. Abitabiriye uru rugendo bagaragaje ko barambiye ihohoterwa rikomeje kwibasira bene wabo, bashinja leta ya Kinshasa n'ingabo zayo FARDC gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko FDLR, bavuga ko ifite amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Si FDLR gusa rero batangaje ndetse biravuga ko bamaganaga n'ibikorwa by'ingabo z'u Burundi. Mu buhamya bwatanzwe n'umusaza w'imyaka 82 wari waturutse ahitwa muri leta ya Ohio, wahoze mu by'ukuri wakoze urugendo rurerure aje kwifatanya na bagenzi be, yagaragaje agahinda n'akababaro aterwa n'ibiri kubera iwabo. Ati naje kubera umubabaro w'ibiri kubera iwacu kugira ngo tugaragarize amahanga n'isi yose akarengane duhura nako, dutotezwa tuzira uko twaremwe, nyamara turabanye Kongo kandi tumaze imyaka irenga 400 dutuye muri icyo gihugu. Hanyuma uyu musaza akomeza avuga ko bizeye ko ijwi rya leta ya Amerika ryagira icyo rihindura ku bayobozi ba Kongo, anega ubwicanyi bukomeje kwibasira abasivile harimo n'abasaza n'abakecuru. Ati birababaje cyane kubona abasaza n'abakecuru bicwa urwagashinyaguro, hari n'abatemaguwe amaboko, turasaba ko ibi byahagarara. Uyu musaza yanenze kandi ibihugu biri mu Burundi avuga ko byakoresheje ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo, byohereje ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo, ndetse anasaba ko perezida wa Kongo Tshisekedi yakurwa ku butegetsi, amushinja guteza umutekano muke mu gihugu. Mu butumwa bwe yanenze bamwe mu banyamulenge bafitanye cyangwa se bifatanya na leta ya Kinshasa, abashinja guhemberwa cyangwa se abashinja guhemberwa guhakana ibivugwa ku bibazo biri mu karere. Ku ruhande rwa Reveriye Musinga Emmanuel yasabye leta ya Amerika gukora iperereza ryigenga kandi ryihuse kubera mu Burasirazuba bwa Kongo, avuga ko hari itandukaniro rinini hagati y'ibivugwa na leta ya Kinshasa n'ibiri gukorwa ku butaka. Ati ibitero bya drone birimo kugabwa ku basivile ndetse n'amatungo nta kurobanura, birakwiye ko hakorwa iperereza ryimbitse. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yasohotse ku ya 14 Mata uyu mwaka igaragaza ko hari ibihumbi by'ingabo z'u Burundi ziri mu misozi ya Minembwe, ndetse ikanavuga ko ibitero bya drone byateje ikibazo gikomeye cy'ubutabazi ku baturage. Uru rugendo rw'amahoro rwitabiriwe n'abantu basaga 4,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rukaba rwanabereye no mu bindi bihugu birimo nka Kenya, aho rwitabiriye byibuze rwitabiriwe n'abagera ku 3,000. Abigaragambya bari bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa butandukanye busaba amahoro ndetse no guhagarika ubwicanyi, burimo amagambo agira ati ni muhagarike ubwicanyi bukorerwa abatutsi muri Kongo, n'ibindi byapa byanditseho bati turashaka amahoro, turashaka kubaho. Aba rero ni abaturage b'abanyekongo batuye mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Kenya, bakomeje gukora imyigaragambyo yamagana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abaturage bahuje ubwoko, birumvikana mu Burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi
Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuje umugambi n'ingengabitekerezo bahuye na n'intumwa ya Amerika mu bibazo bya Afurika. Ni umujyanama wa Perezida Trump mu bibazo bya Afurika. Aba bagabo bombi uko ari batatu bahuriye ahitwa Antalya ni muri Turukiya. Aha rero ahabereye ihuriro mpuzamahanga ryiga ku bukungu mu cyumweru gishize. Masadi Bolosi abinyujije ku rubuga rwa X ziri Twitter yavuze ko ubwo yahuraga na Tshisekedi bagiranye ibiganiro, baganiriye biniwe baraganira, bagiranye inama yise ko yubaka ngo yibanze ku ngingo nyinshi z'umubano. Birumvikana umubano wa Kongo na Amerika ziri mu mutekano wa Karere, ubufatanye mu by'ubukungu n'amahirwe y'ubukungu y'igihe kirekire. Uyu mugabo akavuga kandi ko we na Perezida Tshisekedi bashimye umusaruro utanga icyizere wavuye mu biganiro leta ya Kinshasa na M23 baherutse kugirana bahuriye i Montreux hariya mu Busuwisi, mbere yo gushimangira akamaro k'ibiganiro birambye mu gukomeza guteza imbere cyangwa se guteza imbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yunzemo ati hari umuhate dusangiye mu gushyigikira ingufu zizabyara amahoro, kongerera imbaraga inzego no kurema amahirwe magari y'ubukungu. Masadi Bolosi avuga kandi ko gukomeza ubufatanye bigomba kuba ingenzi cyane mu gihe Kinshasa na Washington bikomeje gukorana mu rwego rwo kugera ku mahoro n'uburumbuke birambye. Uyu mugabo kandi abinyujije ku rubuga rwa X ziri Twitter yavuze ko we ndayishimiye muri iki gihe uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe baganiriye ku ngingo zitandukanye z'ubufatanye bw'ibihugu byombi n'inyungu rusange, harimo amahirwe yo guteza imbere ubukungu mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'igikenewe ngo amahoro aboneke n'ibibazo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo itera akarere kose muri rusange. Avuga kandi ko umubano wa Amerika n'u Burundi ukomeje gukomera ndetse ko binashoboka ko rwose ibihugu byombi byakomeza kwagura ubushuti. Yunzemo ati turashimangira cyane ubufatanye dufitanye na Perezida Ndayishimiye mu nshingano ze zikomeye zo kuyobora Afurika, kandi twaganiriye ku mahirwe yo gukorana cyane mu gushyigikira ibikorwa by'amahoro ndetse n'ubuhuza muri Afurika. Tshisekedi na Ndayishimiye bahuye na Masadi Bolosi. Leta zabo rero ziri mu bakunze gushishikariza Leta zunze ubumwe za Amerika gufatira ibihano Rwanda, ndetse muri Werurwe byaje gufatwa ahanini bigizwemo uruhare n'uriya mugabo. Muri rero ni Masadi Bolosi ku ruhande rundi ushinjwa kuba nta cyakora ku kuba leta ya Kongo Kinshasa yaramaze gusenya umutwe wa FDLR, yaranze gusenya FDLR murambabarira, n'umutwe ufatanya ku rugamba n'ingabo za Kongo mu Burundi zikaba ziriyo mu ntambara n'umutwe wa M23. Birazwi ko FDLR iri ku isonga mu gushyigikira igisirikare cya Kongo, ndetse ikaba nayo ihabwa byose binkenerwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo muri rusange. Tukivuga ku makuru y'umutekano ku butaka burasirazuba bw'igihugu cya Kongo bifite aho bihuriye na Amerika, reka mbwire ko sosiyete nyinshi z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zo muri Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zirashaka ibirombe bya Rubaya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Kongo ikungahaye kuri 15% 15% bya koruta iri ku isi hose ibarizwa hangaha i Rubaya. Murumva uburyo Kongo ikomeye. Rero leta ya Kongo yahaye Amerika urutonde rw'ibirombe sosiyete z'abanyamerika zagenzuraga hashingiwe ku masezerano ibihugu byombi byagiranye mu mpera za 2025 ajyanye n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Iri huriro AFC M23 ryanenze imyitwarire ya leta ya Kongo rigaragaza ko gutanga ibirombe bya Rubaya kandi itabigenzura bishimangira uburyo ikomeje gutsindwa intambara ihanganishije impande zombi, nkuko ibihugu byombi byumvikanye cyangwa se byabyumvikanyeho. Amerika ngo yagombaga gusuzuma ikareba niba ibyo birombe birimo ibya Rubaya muri teritwari ya Masisi birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi inganda z'abanyamerika zikeneye, nkuko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters kuri wa mbere tariki 20 Mata 2026. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika
yavuze ko leta yabo itegereje icyo sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro zivuga ku rutonde rwatanzwe. Uyu muyobozi yanatangaje ko ikiriho ari uko Amerika yifuza cyane ibi birombe, ati Rubaya ni ikintu twifuza, hari sosiyete nyinshi zihashaka, rero ibiganiro birarimbanyije. Agasobanura ko Amerika ibona Rubaya nk'izingiro ry'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Kongo, bityo ko kubyaza umusaruro ibirombe byaho hashingiwe ku masezerano ya Washington byatanga igisubizo. Ni AFC M23 igenzura Rubaya kuva muri Gicurasi umwaka 2024, yahoze mu ingabo z'u Burundi, iza Kongo n'imitwe twaje intwaro igize ihuriro Wazalendo. Hanyuma reka kandi mbabwire ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo maginga y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije gahunda yo gukusanya ibitekerezo mu mitwe ya politike, imiryango n'abaturage ku mushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ryo muri Gashyantare 2026. N'ishyaka UDPS riri ku butegetsi rimaze igihe riri mu bukangurambaga bugamije kumvisha abanyekongo ko bakwiye gushyigikira igitekerezo cyo kuvugurura itegeko kugira ngo Perezida Tshisekedi yemererwe kwiyamamariza kuri manda ya gatatu ku buyobozi bw'iki gihugu. Umunyamabanga mukuru wa UDPS Augustin Kabuya avuga ko abanyekongo bose batatoye Tshisekedi ngo ayobore manda, ahubwo ko ngo bamutoye kugira ngo akemure ibibazo igihugu gifite, bityo ko kubikemura muri manda ebyiri gusa bidashoboka. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaganye iki gitekerezo, basaba ko agomba kwemera gusimburwa mu mwaka wa 2028 kuko itegeko nshinga ryo muri 2026 ribuza umuyobozi kurenza manda ebyiri. Kuri 20 Mata, umunyamabanga uhoraho w'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi akaba n'umuvugizi waryo Professor Andre Mbata tangaje ko rwose hari benshi bagaragaje ko bashyigikiye ku itegeko nshinga rivugururwa. Hanyuma Professor Andre Mbata ishingiye kuri iyo mpamvu asaba amashyaka, imiryango, abanyamuryango ba Union Sacrée, amadini n'abandi bo mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu ko batanga inyandiko z'ibitekerezo byabo kuri ingingo bitarenze tariki 20 Gicurasi. Biteganyijwe ko nyuma y'iki gihe cyangwa se y'icyo gihe Union Sacrée izashyiraho komisiyo technique izagenzura ibitekerezo byose, hanyuma raporo izategura ishyikirizwa cyangwa se raporo izategura ishyikirize Perezida Tshisekedi kugira ngo azafate umwanzuro. Nubwo bikitwa igitekerezo, bisa naho rwose Tshisekedi yewe yamaze kwanzura ko azakomeza kuyobora Kongo na nyuma ya manda ebyiri, kuko tariki 8 Mata yatangaje ko afite intego yo kugira iki gihugu kimwe mu byihagazeho ku isi, ndetse yavuze muri Afurika mu mwaka wa 2032 ni Tshisekedi. Hanyuma ni leta ya Kinshasa igiye guca ikoreshwa ry'amadolari n'amakuru atugeraho nayo, avuga ko guverineri wa banki nkuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Andre Wameso yatangaje ko guhera tariki 9 Mata 2027 nta muntu uzaba wemerewe kwishyura serivisi yari yose mu madolari cyangwa se andi mafaranga y'amahanga. N'amadolari amaze imyaka myinshi akoreshwa cyane muri Kongo kurusha amafaranga ya Kongo, bivuga ko ngo byatewe hanini n'irinde mu karya gaciro k'ifaranga ry'iki gihugu, kuko aho gutwara imizigo y'inoti bahitamo gukoresha make afite agaciro kenshi. Mu mwaka wa 2010 rero idolari ry'Amerika ryavunjwaga amafaranga ya Kongo 920, ariko mu mwaka wa 2026 rivunjwa amanyekongo 2300. Banki nkuru rero igaragaza ko rwose rikoreshwa n'abanyekongo hafi 90% muri serivisi hafi ya zose, keretse kwishyura abakozi ba leta imishahara. Guverineri wa Meso atangaza ko rero mu mwaka utaha ibi bizahinduka, kuko nta muntu cyangwa se ibigo by'ubucuruzi cyangwa se iby'imari mu by'ukuri ngo bizaba byemerewe kwakira mu ntoki amafaranga cyangwa se andi mafaranga mvamahanga. Kuri banki z'ubucuruzi wa Meso agasobanura ko zitazemererwa gutumiza mu mahanga inoti z'amafaranga mvamahanga, icyakoze ko zizemererwa kujya ziyakira hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ati guhera tariki 9 Mata 2027 nta muntu uzaba yemerewe gutanga cyangwa se kwishyura serivisi mu mafaranga mvamahanga. Muri Kanama umwaka wa 2025 Andre Wameso yatangarije ikinyamakuru de Bloomberg ko mu bidindiza ubukungu bwa Kongo
harimo gukoresha cyane amafaranga mvamahanga bitewe ahanini n'uko igihugu gikura byinshi mu mahanga kurusha ibyo cyoherezayo. Uwameso yagaragaje ko banki nkuru yashoboraga kuzana impinduka zigamije kurengera ubukungu bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ko yagiye ivangirwa n'izindi nzego. Yasabye ko rero iyi banki ihabwa ubwigenge kugira ngo ishyireho inararibonye cyangwa se ishyireho inayobore politiki y'ifaranga. Hanyuma tugana ku musozo nshuti bavandimwe, yitwa Perezida Ndayishimiye. Murabizi ko ku munsi w'ejo yari yasesekaye hariya muri Burkina Faso, byari kuwa mbere yakirwa ndetse anagirana ibiganiro na Perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré. Hari mu ruzinduko rero Ndayishimiye unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yagiriye hariya i Ouagadougou. Perezidansi y'u Burundi binyujije ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko ibiganiro bya Ndayishimiye na Traoré byagarutse ku buryo bwo kubaka no gukomeza ikiraro hagati y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ihuriro ry'ibihugu byo mu karere ka Sahel byahagaritswe muri uwo muryango. Mbere ibiro bya Evariste Ndayishimiye byari byavuze ko yagiye i Ouagadougou mu rugendo rw'akazi n'ubushuti. Urugendo rwa Ndayishimiye muri Burkina Faso rwongeye kwerekana ishusho y'ikibazo cya AU n'ibihugu bya Burkina Faso, Guinea, Niger na Mali nyuma yuko ababikuriye bafashe ubutegetsi kuri coup d'etat muri 2021 na 2022. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wahagaritse ibihugu nyuma y'izo coup d'etat. Mu kwezi gushize inama ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye mu muryango umwe bwa Afurika yatangaje ko nubwo habayeho imihati yo kwegera ibihugu, uwo muryango ugifite ikibazo cyo gusubira cyangwa se gusubirana ububasha bwawo muri ibyo bihugu. Biriya bihugu kandi uko ari bitatu nyuma yo guhagarikwa muri AU byahise bishinga ihuriro byise ngo ni Confédération des États du Sahel, ubu ikuriwe na Perezida Captain Ibrahim Traoré. Reka rero mbashimire cyane kuba natwe muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri uyu wa kabiri tariki 21 Mata 2026. Iyi ni Ibakwe Media TV 5 kuri 5, turakomeza kubana.